Kei te tau kume hia, te anamata o te wharenui e tū ana ki Ingarangi. I rere atu tā tātou kai kawe kōrero a ripeka timu ki rānana i ngā rā tata nei. Nō nā noa nei i kōrero tahi ai māua mo te wharenui nei, mō Hinemehi, me te tono hō a ngā uri o taua whare. Ai, kua tai mai au ki rānana me te aha he tauto he nui kei te haere mo te whare o Hinemehi. Ki hai te tarahiti a motu o Ingarangi te rōpū kai whakahaere o te whare rā i whakai kia puta atu mātou ki te whare. Engari i tūtaki au ki etahi o ngā māngai o te maru o Hinemehi me tā rāua ki me nā ka noho tonu te whare ki konei ki rānana me whakahoki ngā whakairo ki Aotearoa. E mōhio whānuitia ana rānana mo te hoa whare. Engari kei konei tētahi whare rireke nā te Māori. A little way, a good feeling to know that there would be sort of a whare, a kuia here for me. And I think that's what she is. She shelters and embraces the diaspora here. I hokona te whare o Hinemehi e te kāwana William Onslow mo te rima te kau pauna. Ka tukuna mai ki konei te tau ko tahi mano warurau iwa te kau mā rua. Ka noho mai ki roto o te paparehia o Clandon i Surrey. The existing carvings, which are in poorly condition, which have been removed, could be exchanged in return for replacement carvings which of a fuller dimension, because Hinemehi in the intervening period has been shortened and altered such that the carvings today wouldn't allow Hinemehi to be restored to original dimensions, which is what everybody wants in the UK. E ai kia hoite kua tupu heke te whare rā, he oi e hiahia ana ia kia whakaro nui mai te tarahiti a motu ki tana tono. She's naked, she's lost her whakairo, and it's probably, yes, she's looking definitely in need of tender loving care. We'd been asking for a wee while, you know, that her carvings, especially exterior carvings, were getting into a bit of a state, and we'd go out there regularly to clean them, but they really needed, you know, a little bit of love, so they've been taken down and put into storage. He tuatahitanga pea tēnei whakawhitinga i wainga ia Ingarangi me Aotearoa. Perhaps rather than the carvings all coming from a singular iwi or authority in New Zealand, perhaps it's possible to a place like the UCL Institute of Archaeology could frame and capture the knowledge of Māori carvers such that they would allow others to participate in the practice of carving. Kua titia Hinemehi ki ngā ngākau o te hapori o rānana nei, engari me pēhea tana haere ki tua. Kua kaha ke te tautohe mo tēnei kaupapa i Naia nei, he oi hei ngā wiki e rua e heke mai nei, ka tai atu ngā māngai o te tarahiti a motu o Ingarangi ki Aotearoa, ki reira hui tahi ai me te pauhere taonga, ka whakatako tō ngā wero katoa ki te tēpū. Scotty.